parlok hato phi shania ha oblay la de phi shania bat I ya oblay sngo bha page kena ke video hadu bandakut bat la dala sngo bha share kena ke video syaki parlok jong phi de namar ha kena ke video mentangan le ban keren ki kentin ki badai ki basisha ha kena ke video bun ki ban kentho yanga namar banga keren ya ke jing shisha ngamsa o ya kata namar banga le ban keren ya ki kentin ki ba shisha page kena ke perthai shong ying besa denem le perlok yimde ban yak bisni ya lorni paramangi ki para khasi jongi ki para do para senam jongi ngayo I hagi ne isngi bun ki jing kentho ke jing kren bain hapo keren san social media para mangi hi ki para do para senam para khasi jongi ka jing to ayu yangi ban le kum gitu ki jai kam namar ba phitip ba ne ka perthai shong ying ba sha hang ne ngim de ki briu ki ba shong siju nom hak ne perthai denem de perlok te la dingi lej ban perkhat ya kata te ka jing mun toy ayu yangi ban kentho ban bisni para mangi denem de la de sama bhalaj kene video pe hak ne video ngam I phi ka jing sha ublei pe kene ka video kala viral bha man ta hapo kiran san social media kaying kala ing lut baro saudong hanre ka bible pan kam shimla ing ke ka jingmut kane namar bagi kentin jong ble ki don hapo ka bible namar ki kentin ki ba tho ka bible ki de ki ba shisha bat ki ba hok ka bible kam ing bat ka ying kala ing paro kane ka de ka bor uble bat hanre hak nek video ngati babun kiban kentho yanga bun kiban ong yanga ba mede manu ba kren ba batai start hangne spangata ngam ngau kata namar banga kren ya kejing shisha dan pis ngau tenat ngau bashir kene video bat like ya kene video kren bakil pe kene video ngit bakin kela ya ka mut jongki lekidon haka lenti ke ba snew khoble shibuni pi baro la de pis ngau tenat kene ka jingkran jongas ka like bat share ya kene video